Dobar dan, ja sam Makiko. Danas ću spremati mafine sa suvim grožđem. Materijal: putar, šećer, jaje, mlijeko, brašno, prašak za pecivo, cimet, suvo grožđe, orah. Glazura: prah, šećer, mlijeko. Puter ostavite na sobnoj temperaturi, potom dodajte šećer i promešajte. Dodajte jaje iz 3 puta, potom dodajte mlijeko i dobro promešajte. Dodajte brašno, prašak za pecivo i cimet. Zatim mešajte kao da sečete testo. Na kraju dodajte suvo grožđe i orahe i dobro promešajte. Stavite u kalup, gurnite suvo grožđe u testo, kako ne bi izgorelo. Pečite oko 20 minuta na 180 stepeni. Promešajte prav šećer sa malo mlijeka i napunite plastičnu kesu. Ukrasite mafine i dodajte orah na vrh. Ovi mafini su dobri za doručak. Nadam se da ćete uživati. Bilo bi mi drago da se registrujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.